Cela ukubingelela mhlobo wami nanamuhla enzambama egameni lika Kristu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu omuhle kangaka osinakekela imihla nemalanga. Ngicela sesibukele ifla uNkulunkulu nanamuhla enzambama mvana sekhaya. Kunesihloko lesingihluphako emoyeni wami. Sihloko lesithi kufuna kuba mkhulu kunalabanye. Sihloko lesimba nasekhaya le ngifuna sisibuke lesi sithathela lapha kuMarko 10 verse 35 wehle nawo uye lapha kuverse 45. And iBhayibheli lana bangcwele lisifetela tinsizwa letimbili James and John, and lithi lifla uNkulunkulu la madvodza lamabili lawa letinsizwa letimbili leti tasuka taya kuJesu tafike taguqa phambi kwakhe Jesu tathi Nkosi kunesicelo lesicela kusendlulisa phambi kwakho. And lithi lifla uNkulunkulu Jesu wabaniketa ke lelo thuba ngoba Jesu bonke bantu yabaniketa emathuba. And lithi ke base bayaqala ke bayakhuluma base bathi besawucela Jesu ndvothana kaNkulunkulu fane nje lokuthi sitholeke sikhundla sekuthi munye wethu ahlale ngesekudla munye wethu ahlale ngesenqele. Nkosi yami Jesu ukhuluma emagama uyababuta uthi kepha ningayinatha yini indlebe lenginganatha kuyo, bathi yebo singayinatha. Uyendlula Jesu uthi kepha lo mbhaphathiso lona lengitawudlula kuwo wekubulawa wekufa ngabe ningakhona yina, bathi yebo singakhona. Uthi ke Jesu yebo ngiqinisile nani nitawendlula kule ndlebe yokubhekana netinkinga, nani nitawendlula kule ndlebe yekokuthi nifanele ukuthi nife njengoba niphila kutawufika isikhathi lapho khona nitawufa khona. Nkosi yami uthi ke Jesu asengeke nginikhayisele namagama nawo ngoba ngiyanibona lokuthi nibhukusha ekhathe enyongweni lebabako ngalendvo leniyifunako. Lendvo leniyifunako aniyati indvo leniyicelako. Nkosi yami aniyati indvo leniyifunako. Jesu silekelele. Nkosi yami uthi ke Jesu lendvo leniyifunako le akusimine lonemandla ekuniketa abantu, kepha kunebantu labahlelwe lizulu, kunebantu uNkulunkulu abahlelile wabamisela ukuthi bahlale ngesekudla, wabaphinze wababisela ukuthi bahlale ngesenqele. Ngilabo bantu labatawutholakala bente kahle, ngilabo bantu labatawutholakala tindvo batihambise kahle. Nkosi yami ukhuluma emagama ke Jesu uthi lendvo leniyifunako, haleluya, manifuna kuba bantu labakhulu phambi kwaNkulunkulu kufanele ukuthi nishintshe lendlela, nishintshe lesitayela lenihamba ngaso, nibe itinceku, nibe ngema-servants. Nkosi yami ngoba i-servant iyatehlisa, iseva labanye. Yente kwangathi yona ilide lelide laba labanye bakhulu. Nkosi yami uthi Jesu nangabe nifuna ukuthi ube ngweqala kubita lokho ukuthi ube sigcili salaba labanye. Nkosi yami uphetha le Jesu ngendaba lethi kufanele ukuthi uthele kuphila kwakho ngenxa yalaba labanye. Nkosi yami indaba yekufuna kuba mkhulu, uyabona lendvo lena igcine seyenta netinceku kati taNkulunkulu emabandleni
lebe kade sitibona ukuthi maye tinemehlo la khaliphile, maye tinemehlo la nekuhlakanipha, tagcina tingeke nje so ungathi sekunendvo la sayibhemile, kwangathi sekunehunga la sayithethe, ngalendlela la senta tindvo ngayo akusabonakala ukuthi ingceku le, ngoba seyilalela yonke nje into ngenxa yekuthengeka. Ngosiyami, ngenxa yebantu la kahlulekile kubabona ukuthi lo muntu lo phela uyangithenga lo. Ngosiyami, funa kuba mkhulu, funa kuhlala nebantu labakhulu. Lendvo lena isilimete kakhulu empilweni, kangangoba namhlanje kunohlobo lebafundisi leselungasakhoni ukukhuluma liqiniso endlini yaNkulunkulu because lo muntu uvumele kuthengwa abazalwa. Ngoba mangabe usilima semuholi, asengikhulume nawe mfana sekhaya, mawusilima semuholi and libandla mangabe awulati, libandla litakudriver, libandla litakudrosa ngempumulo, mawusenga waba ngumholi longakhona ukuhlakanipha, musakhombisa kuba ngumholi, uba ngumholi lolambako, musakhombisa kuba ngumholi, umholi losebentela sisu. Silala sikhona khona abantu babeke afe emavision, aphela emavision ngenxa yokuthi wehluleke ukumbona lo babe lo, lokuthi lo babe lo hayi ukuthi ngoba uyanikela but usama kona labanye, hayi lo make lokuthi uyanikela but usama kona labanye, hayi lo bhuti lona kuthi uyanikela but usama kona labanye, hayi lo sisi lona kuthi uyanikela but lona usama kona labanye. Wase wena sowubona wathi hoyi nanga umuntu wekulandzelwa ngoba tindvo utenda kahle. Sengikutshene mfana sekhaya, hayi ngoba uyatenda letindvo ngendlela lefanele, kungoba yena ufuna kuba mkhulu. Ngosiyami, ungaze wabona ngoba nawe songumholi lo impumputhe, umbone vele kuhla kwengceko, licebele ngwana lengceko alisukumela ngemandla. Uze uthi nawe mayi baba, mayi nanga umuntu wekubekwe esikhundleni, kani hayi lo muntu lo uthunywe ngidevele, nawe wangete wabona ngoba ungumholi lolambile, athunywe ngidevele athanga anikwa lesikhundla lo muntu aqale ulibandla aliqhobota liqese nya because bekanganayo iwisdom, abenganayo ileadership. Ngosijesu silekele emabandla lamaningi afile, kufike isikhathi lapho khona lo muntu akhuluma ngalabanye kabi ngoba nawe wempumputhe yemholi ungede wabona lokuthi le ndvo lena ayisiyo, ngoba inkinga nyalo seside baholi sesinabo bosigwinyane lebangasakhoni nekukhuluma iqiniso, noma umuntu ambona siyabheda. Ngosiyami, abona ukuthi kumele amshene, angamsheni aphike kuncenga lokuthi hayi uthi angishiya angifuni ukuhlekwa ngilabanye bafundisi. Takusisiza takusita ngani kuhlala nendvo lengenalusito, takusita ngani kuhlala nomuntu lombona ukuthi uyalibhubhisa libandla uyaliqesha. Ngosiyami, Jesu silekelele Jesu silekelele, Jesu silekelele. Lithi lifu laNkulunkulu lethi insizwa lethi tafuna kuba bantu labakhulu, akekho umuntu longafuni kuba mkhulu. Labanye baze bashiya bo spiritual father babo banamathela kunanga umholi nanga ngoba ujwayelene nemakhosi, kufuna kunamathela kuleyo umholi nanga ngoba ujwayelene nabo president nakenta tindvo tiyenteka. Ngosiyami, ngani soyayilahla ivision uNkulunkulu lamnike yona. uNkulunkulu akambitelanga, uNkulunkulu wakubitela kunalo aliphuya lababe wakho akamoya lolibona kuliphuya, kani akusilo liphuya litakushena tindvo letingilo, takushena tindvo letitakuphilisa, kani lona ngeke akushene tindvo letakuphilisa latawukhuluma ngako nje imali. Ngosiyami, kunebantu labashiya bo spiritual father babo banamathela bakhuluma nemanga. Man of the living God, uNkulunkulu akanginiki ukuthula uthi angishiye nayo ngiyamjabhiseni. Ngosiyami, ngite la kuwe ungikhombe wena ushone manga indvo la kayifunako, ufuna tandla, ufuna kulekelelwa ekwakheni ilisondvo lakhe, ufuna kulekelelwa lokuthi ufane naye kumbe asanyasanywe abe nemotolo naye athi nakachamaka phakathi kwabafundisi abonakala
ikhale ethi cha nayi inceku kaNkulunkulu nayo sekhona lehamba ngako nayo seyihamba ngeHonda Fit. Ngosiya Jesu silekelele Nkulunkulu. Kunebantu labathola etikhundla batithola ngendlela lengesiyo ngenxa yokuthi balwa nekufuna bukhulu, bathola ngenxa yokuhlala ngalabanye abantu, bahlala ngalabanye abantu, bakhuluma ngalabanye abantu, bakhuluma tindvo labangakake batikhuluma. Nkosi yami ngike ngayinaka lento le ikakhulu bafundisi, ngayinaka impilo yabo, impilo yebunyaselana, impilo yekokuthi athi bone kwangathi ungcono kunalabanye bafundisi. Asengikutshene mbana sekhaya leyo nto leyo iyawalimata emagifts akho, kungake egcineni uthi abangihlekisa kanti bowudumile. Nkosi yami bakuhleke licollapse iministry yakho ngenxa yokuthi ulahle iqiniso. Akhulume emagama Jesu athi niyawulathi iqiniso and iqiniso niyalikhulula. Ngiyawathanda lamagama Jesu nakathi Jesu aniyathi indvo lenicelayo. Siyabadzinga abaholi abangafanana na Jesu, baholi labatawuma eqinisweni, baholi labangalambi. Nkosi yami isilimete lento yekulamba kakhulu, isilimete lento yekulamba. Sathengisa ngeqiniso, sangabatshena bantu emaqiniso. Namhlanje kunemasonto lakakhiwe, akhiwa ngemali yensangu, le imnikelo yensangu. Nkosi yami Jesu silekelele, Jesu silekelele, silekelele Jesu, silekelele Jesu, ngoba Jesu uyalekelelana. Nkosi yami Jesu uyalekelelana, Jesu uyathwalana. Ngalinye malanga ngiyahamba ngifika kulenye indzawo yakumaguga. Nkosi yami lapho khona ngafike nje ngiyawuthandaza khona kulelinye lemakhaya. Uyathi ke lapha ngumaguga lokuthi vele la mabele ngwenyama siyawalima impela. Sona ngifika ke la ngafike ngathandaza. Nkosi yami ngathandaza kuleli khaya uNkulunkulu wentatindvo wahlangabetana na kuthi ngalelinye langa yangishayela lensizwa yakhona ithi mfundisi besifuna khokho kweshumi. Ngithi ke mina benifuna khokho kweshumi. Uthi yebo mfundisi besicela ukuthi usinike i-account yakho sakufakela mfundisi imali lenganga 100k 100,000 lesiyayifaka kule account yakho. Manje mfundisi sicela kusho ngalokusebala lokuthi le mali mfundisi sesithengise insangu, manje kufaneleke sesikhipha ke lo 100k mfundisi ngenxa yalensangu. Ngathi ke lalela la jaha lenkosi, angisilo lolo hlobo lomfundisi, ngiyaswela kweswela but angisilo lolo hlobo lomfundisi. Angize ngathatha mina into Jehova la ngayifevanga, angize ngathatha mina imali ngiyayifuna jaha lenkosi but angize kuyithatha into lengaphansi kwesiqalekiso. Hamba unike lolo hlobo lebafundisi. Ngasho ngathi kwakhona nalandlini yaNkulunkulu kule structure lesiqaliwe lesakhiwako, kodwa ngeke le mali leyo ngiyisebenzise. Hamba unike lolo hlobo lolambako lebafundisi. Angilambi mina ngabithwa nguJehova, angizange ngabithwa ngumuntu. Kungako emehlo ama ngiwabuki umuntu noma kungaphela kudla angibuki bazalwane, ngibuka lona lo wabitha mina, ngoba lento yebuka abazalwane uthi awugcine ulwa nabo. Kungako uthi awugcine usebenzisa abantu noma sewathi lokuthi lo sisi lona uyajora. Nkosi yami noma sewathi lokuthi lo bhuti lona uyajora, noma sewathi lokuthi lo babe lona uyaphinga inkinga kwafathi bebantu, noma sewathi lokuthi lo make lo naye uyinkinga akawabheki emadodeni ebantu. My. Kwenze njani mfundisi? Ngilahlekelela leqiniso. Bantu abakethu sengifuna ukuthandaza manje egameni lika Jesu Kristu. Indzaba yekufuna kuba mkhulu, indzaba yekufuna kuba mkhulu kunalabantu. Sengiyathandaza manje. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu. Sibonga babe ukuphakama kwakho Nkulunkulu. Sibonga babe ukuthi wena unguJehova.
sewukhulumile babe, wakhuluma nami, wakhuluma nomlaleli. Silahlile nkulunkulu, sathengwa babe, safaka abantu kuma-position labangafanelanga. Moya wababe, moya wankulunkulu, siluyekelele simakade labanye bahlala ngalabanye babe, kubantu labaphakeme. Baba wethu longcwele, sisithe nkulunkulu lokho babe sikunikela ngekholwa in the mighty name Jesus Christ. Nkulunkulu angibusisele wena mfana sekhaya, usengashintsha, usengagucuka. Nkulunkulu abe nawe in Jesus name, amen.